Good morning, ni wirigiro bwako nwithirite orina asubuhi njema na rua iri ntuku ya Jumanne tariki ya 17 mweri jojo 3 mwaka ni 2026. Nimbita wakabwe mutharimi kankwire thank you very much nonto bwa gutodura wetene batu ikinya wa ikinya nonto bakutu gituka nyombe nteto iri negweta kathetune ka Meru ukollo gutungatira kine mitandao ya kinande Facebook, YouTube @Meru TV Kenya na tukambiriria tukiringa ime kipindi giki mbere tukaithira tukitegera ndena guntu matorene na rendi kibetu banteto bandite kambi gutigira ritho ni kwanganga matorene nyumene tukaithira tukimuramura iba ikumurika magatheti tutegere ni ripoti iri kushia ikipombele ikiringa biongo bya nyomba cia nteto alafu baden tukaithira turina rwaria rwa ntuko tugitegera mwerekera jua siasa cia kaunti ya Meru orira gikabo kia kura cia kaunti ya Meru kitite na mbere gukinyanganirwa ni mirengo irio ili rotere rwa one term rotere rwa two term nabyo ite mwanya bigekujiria baba inge ba siasa bakimereria mata na kuitonyekere ngurumanyo cia siasa na tukaithira amuto gitegera siasa cia biama kaunti ya Meru iri imwe ya county iri na biama bibinge kire county imwe tukaithira tugitegera ankujanio ni bariko bairigiri kwithira bagikinyira kabalabala ka kiamake na barabangi bakaithira bagita ke karakangi ikilikano ruarua ni kwari na kidurano ke kiamake mwe over the weekend ya kimya kira kiathira ende betegeria twambiriri na kwagirithia ukaria ninge ni burabu ithirite bugitwika mpanga ikironda gya nkuji ndwanda cia nyambene nitiania na embe wamba bwandithia mbithukiro cia igita kwa igita irinjire moya kwagirithia ukaria ntere cia embe muno igicigo munge kia Igembe Central ntere cia Kiengo ni kweya ni ngari ya Boris Commandant kenda kwithira ikiringa patrol gutigira kinya akari ntere ni bagutungatirwa bakiariria mantu jandi kibanteto bakiariria mantu ja akari bakiarania na ndikibanteto ni batariritie kugwirwo kwao nontu bwa itagaria riri ya kwagirithwo kwa ukaria ntere otabure mukiri onkonja gutariria irinjire moya kulikithia na ukirio karia ntere cia Igembe Central na mno ntere cia Kiengo sub county nireronekete orua ukilukira mubunge wa ntere ino Endan Kili wa Karitho indi bawatanirite na rwang'iro karia na umbite kureta Land Cruiser ire karia na komanda wa ntere cia Kiengo sub county yumbe utethere mantu yakoni ukaria na mno ambapo ng'ombe kiritha kene bibi Igembe Central na mantu yangi ya maingi kenda ngari yumba kwethera ni utumikira akariba kuntuko Kiengo kaita karaba kwa Kiengo kene kirarite thina kuma kikururwo no tubatirari na ngari ya polisi ira ya utumika na indini bararomba kikituo kya Kangeta kira kya polisi na riwende kiri murungamiru wa obisi ya Ndani Kili wa Karitho nwe Ruben Bario akinyete kiri Kiengo sub county gutiera ngari yukinya obisi niri batire ende na witati ninjire moyo kuria kuntuko na kinyokandana na maitha na indi manto yakoni okaria buketha bukilika nteregi kwariria mno mantu yetu ya security yetu ya Igembe Central constituency ukiwa rera mheshimiwa ukumire kuo ki ofisi kwa ina so many insecurity na mheshimiwa na promise antu akendelea kurona mantu yera mai na nanga na kurona amba ng'ombe na nyantu aba mara na mantu atukubona antu ene yetu no kya kolira Kiengo sub county itanirwe awule no mwanga kisha Kiengo sub county ukura nyayo na Igembe Central na nyayo yikura kou tuari kande ya on behalf of mheshimiwa kuhakikisha kuona ngari yokinya wala mheshimiwa mbele bakishe mbele yambo na ngari yuwasili Kiengo sub county nondona kwenda wakisha Igembe Central ruru ina ngari cia security nya Kiengo sub county na ngari cia security kou no sokia nkato sana nontu wantu wetu wa Kiengo kishira antu wetu mambo bana whether twina ngari nyingi piu sirutero karia Kangeta igethira ingwi ningi nkiripotera Meru TV kuma Kiengo ire Igembe Central mbita Patrick Bucha
Patrick Bucha murweri giti kia mubunge wa North Imenti na amenerete miari ya mubunge Rahim Daudi ya kuga ati North Imenti tirachiara muntu wa kumurita gitine, akiuga North Imenti iri na athomi kathumba barimo profesa na bari tayari kukandana na wende bene mwana kumuriplace North Imenti atashiarwa teugire oni amwire. Some of us are professionals. I'm an expert in governance and leadership, and I'm a quantity surveyor. Nandi, and let me say one thing. There is the issue of capacity. Capacity. What capacity does one have we can enter to the next level? What capacity do we have to take it to another level? We can go away for those 14 years. Na bwiri kwa mtunge kanya akeja, Oro will take North Imenti to a different level. Tutumboka stagnant for the last many years. Tuidira North Imenti, niwe ikariuna no yara ya. No. Oro nkwira Rahim, witangogewe and we appreciate. Kuna ribubu Bucha na rombete atongele kugwata ndoni kagitene gakashiasha shirigeri kugwata mwanki akimenere kare ya kujirirwa kagita kandionga ya rutererwa na thirikari. It is cheka North Imenti utumirwa in battleground for political differences. Ora tukuria tongeria both divide opposition na government. Let us be tolerant. Tiga anto beja baige kanwe sera shiao. Mtu ige kanwe sera shiawe. Kenda tumenya no gwatuthira development na tututhira development. Leo na this election or election. Ira amiru bakauga baiboto kwenda. Ibara bakombo benderia sera shiao bwega na baraba kedha bedira development. Tutiomba kwethira Meru North Imenti nio tumirika ondwa cha political parties. Kiripotera Meru TV kuma gishiko bunge kia North Imenti Mbeta Mutugi wa Kiambi. Oria siasa cia Meru ciitite na mbere kumata nabo asiasa bagikinyira omuntu kabalabalene kawe nandi ni kuritwe ngwataniro ya asiasa Meru bakundire kaune kamwe gotigira ni bakuyeka kithure kindiki kenda ikinya mwaka jo 2032 aidira agitonya gitine kinene ndigorone giti kia urais ndi miario ya MCA Muthuri Gacheri ningi Sekodina bakiaranire na metha ya Nteto Otaburea. Jeff Gituma agutariria. Nawe MCA Sekondina na MCA Gacheri Muthuri bakiaria na metha ya Nteto ya Meru TV ni baugite nandi kiroto kiao ni kuona mwakene jo 2032 Profesa Kithure Kindiki agitongeria nthiguru iji ari president na kuria atongeria ba county ya Meru kuthiria mpathu ni kenda kiroto giki gigakinyanira. Kiroto getu kiratwe na kyo ja Meru ikiroto ga 2032 ara tukora ntakatumba kwethira twina mutongerio bururi tawe Profesa Kindiki na tutena ngwataniro ja Meru nyakiroto kigitumba kwethira gikinyanira batari kwetha twina ngwataniro na tukabanga tukasupport tuthe tuki alerianto tubere benefits kana ima ine mbitwonete kire thirikari iji na tukaromba kinyango gire itumbite kwethira chiti so far ndina weregero nguge wigaitwa ndina ma Kindiki ari deputy president wetu ena mibango minene muno ya Meru mwangatha ithu ambiretie kuona ishara kana tomato twingi tukiumira tutari kumbere na tukona mirandi imwe ya thirikari yakuamite ni kuamuritwe na ni ambiritie kuthithika raundi ya turi Meru twina thoko ingi muno igwakwa gakorwo mone tutegere mawega twikire miwanu ya kuona mawega tutige gwikira miwanu ya kuona mantu ja mayaki ni arabakirikiria boritie Profesa Kindiki kugwatithania atongeria ba Meru Tharaka-Nithi na Embu na kuga kinya bakambiria mutaratara ja kwaria na antu bakiri mara kia baruguru ni kenda kugwata Profesa Kithure Kindiki mbaru na kubatetheria kujuria kiroto na kinya antu betu ba Mount Kenya West tukabaromba na kwinyia gukunene muno that tuba supportete twinde matuke ba supporta kukagita gaka ajogie that initiative
ya gusemithania atongeria ba Meru, atongeria ba Chuka, na atongeria ba Tharaka ba Chuka, na atongeria ba Tharaka Nithi. Those like-minded people tukarende tubange uria tukamunenkera kana tukamwa support as a block. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kagitino kau kumania na wagagie bwa okaria na kuongeleka kwa wamba bwa ndithia ndwanda ciatiania nandi akorba njuri nsheke kuma ishiwa mbunge kia Tigania East ni bashumiritie bakiruta mukana jumurito kiri bara nabo ni akaribatiania bagukundira kaone kamwe na akora bara ba kwithira bagi ongela kindagi ya nkuje wamba bwa ndithia ningi bagiusika kiri worubo bwa kunyamaria arethi kumantere ciatiania. Adams Muturia wa Derenja na ripotia. Kumaniana wamba bwandithi bura bwithirite bugita na mbrende ne rondera karamana muthara na ndenda kuroba muthara na batoba maiti twete kethiri na kira kenene Bruce Mukoti kethiri kya rwerea tochoke tu mu twete muchiombori na ngambe tochoke twete kenankunu tuwe kethero kuri murethi wa muthara au kunyana murethi onge kana ngambe chieta kana mwambo muthara uro kunyanira ngambe cha muthara kenda chieta kana wonde kana ndo bumete maiti konke me amantu arwandarura nani ngatanga kunyana ngambe cha muthara to mura na Kemeru to kethira chombe kurema tururo mari ya Kemeru kana to me kuthia ngambe cha muthara ngombe chuma muthara itaraga ngasi ke maiti na ote ngombe ora kinyemo kana muntu akua no ka kwethira to baba ka mwachimu antaka baka wanaiche wamba bwa ngombe kethe anaenda kuya ngambe chiwa che maiti ene turenda kwa turakorba njori na tubabara bonthe arethi ba ngombe twakarenthe batwe antu ba maiti tona ndawa ya untobo nega tweta kithirine turomerie mwamboro ya ngombe muthara na tubawa ne maiti yonthe 30 tukarita enu turomerie mwamboro otoma muthara yorera no tunia atanotia na antu ba maiti menyeni wamba bo bwe ya igita rionthera to approachete mwaka yo siasa manto ya yata inge mwaka muthiru lakini mwaka ene yo egora ikora iji echo ikwa iji rojo no tukobona kukwa ijwa tabo te kona manto ya imbibio ya kwenda ikureta kurubamo na atongore bakumatigane centro bagita na mbere kwa rabo gwite kwena siasa chombete kwithirie ikira ibamo bakorombete kyo bunge ndane gicumbuge tiganisti kire mwaka ngirire na 27 nikankwira antu ba muthara tiri muntu ayete na interest ya siasa nuntu botongo bato muthara kenda tuthina twanka tutimwenda nikankwira antu ba muthara untu ni atanozia yachi ya no tenga be yo no emwe cia na salama kwena antu ba na interest cio ngwa kabisa cia siasa cia parliament 2027 abo kwenda utwira batu boto akenta kanuntu ba siasa nigentu kaningo 2027 yethire na mukolokia koloke ende gato kwenda obwera bokathuki bokakenta mporo ntakarenge nonto amarisha mechinka cionthe de mporo aikuna aboretere ibaro bionde na aboretere 78 na aboretere umpiara na aboretere nimbi bokarabo gwerue kamporo kabo kwenda kora kinya ke yalo ya mporo kabo kwenda kora kinya kairo ya mporo na amba babu bwena bo ngombe ira oretecho nina ira umere ntorene yenu na amba bau barayete bateraga watwa kato kwenda obwera narua batwe tote kwenda mbaukano ciatigania acia antu ba muthara na antu ba maiti antu ba muthara bokathukia siasa okethera munya na kwenda mwekoro mukuru mporo no na kwenda mwekoro munini bokaroiza nimbara nonto otire muntu ote mwana watigania te akiliga wawe katia gakonywera antu bara bakuringa siasa na wamba bo na bakuringa siasa na ikobya antu bakwa antu ba ibabaterie ni kureto ke kanso ya koro banjori ncheke bakaomba ni hukumiwa na bakae wa thabu era bakondisava na bethira bate wategana ibahora wa inya bate kumenyeka tianye yora ga inyete kumenya antu bau bare mai gwitoria eu ni onjirera twitite baromere
aria mutheburu bombete kwithira kithukira bunene mu biashara mo kumanterecha mutharo mbere kwithagita ndene nyombe imwe nteto na kuwa na kumenya kaumo ka wamba bubonderithia na riga kumba kwithira kithura kathira wamba bu na kiume kimwe tongore baba kenda mu siasa na mu biashara kumba kwithira kiukirwa tagarera kiwatho abaita akara mathirikari na toitiane wa wamba bongambe na buri no tomaichie otoma kwaria ke TV uwa wamba nuichie no te no koye kero mamporo na kwa kontaka okethana no kwenda kura we baita eyo mpalo lombe kura ndwa to ba muthara re imbi bakuira koko arathia to ba muthara na nucho amba bangambe na abo kuma na ngambe kiwa ni moro ni muthara na kome arachi weta na ata wamba bangombe bokuiwa na ngombe ikawatwa no te muntu ora wakinyomo mwamba inkoromba DCI tigani east inkoromba mukromen minister na county commissioner bayo kenjukumu ya haraka sana bwana Lavaita andike statement akelesa na baraba ya ngombe no ntono bamenya no nto mwanka thai ba onde kithinji ndiona mwamba ngombe tonge Lavaita ndio mwale ndione atangasa au ate na kumenya baba ya ngombe na batiko watwa achunguchwa akaretamba wa baba ngombe bokathira muntu wa wito Lavaita noe no ntono wengwa na achienderie au anarigete kithakene miaka mingi na tote kumangwira rita kithakene keu au anaiche burachi ya wana na arachietaira naretoe maukuna ya githirikari nete andike statement na investigate bwega na ngwira aritaro andarore nereko na toere nyayo ngwira aritakuro nereko no ntungre na oma te kurethia kulingana bo araririe te kurethia no ntunya barabara thakia te abariti muno nkiripotera Meru TV kumatia ni Betanda Msimuturia wa Virenja agitino kau musiasa Beatrice Karwitha na meneretie ninge kukuthuranga ikutho akira akuga ni siasa cia mpatho na cia ukabila kiara akiolotera mithika lentore ni miario ati mutharaka ati mumero akiuga kuma thucie mwanka ntonyere ni mugongo jwa mero iu ni miario ya Beatrice Karwitha otaburia mutugio kiambi agutariria abarikiwe sana ikinyite interesi yake kigutetheria njai mweremeretwo ni murigo jwa bisi ya murito wa Moi University Beatrice Karwitha musiasa nothimenti na meneretie mithikali nturi iguru ya miare yawe ati Tharaka Temiru Kindikiri Nueto Kindiki is our son. Kindiki imumero na mumero imutigania imwegembe imwimenti mumwembe imutharaka na muchuka. Mr. Rentore tiga gututhomora. Tiga gututhomora. Underline gututhomora. Mr. Captain. kuringana na Karwitha lentore atongeretwo ni maroja kweberwa thirikari-ini akiuria riu Amiru bakathikira rwaria rwawe na kubaromba kugwata mbaru Profesa Kithure Kindiki kwithira nowe ukajukwa ri munini wa rais kiri kithurano twitite na muthiene kwa rais mwaka-ini jwa 2032 Kindiki is going to be the deputy president of Kenya 2027. Sababu nimekuwa Taita Taveta. Watu wanasema huyu profesa anaongea vizuri. Nikaenda Kisumu. Tukaenda wa Muthende. Uliona alifanya nini Goliathi? Goliathi home. Ogwe na tiomba kurungamira mwekuru gakoromona umwire okiya kiara kimwe kankuringe kiongo. Oyi morani. Ndaburia oyi mutongeria kai maumao. Imbia ibara jitakora Meru. Na tiombo kamata mutirimbo nditangi ogwe. Niko menya otena agenda. Kwa wejeta intimidate anto kenda bakuthingata Ameru batekayo bakuthikera. Igwa kayo cinema. Niona onto bakumaro gutega. Niyo ntobo gwatwambaru ne bamwe bakari bagi akibagi kawira ne bwa kuyika Kithure Kindiki ja mwana wao. Tobugwa gachagwa. We narore ko narenu kara no rethe we mwe ko rethe rorore karo gwaku na ututo tu kwenda gwetu no tigane na Kindiki bururu no to Kindiki mwari na jwa kwa ri akoroka amboria mami no bugi agora amboria tiga Gachagua ntije no kwariria tonto tutakiri nyo kuona kinya ntije nyora kugweta na jora gukara na tonto utino utethio kireba otwe batwitwije mwana weto Kindiki na tutije wethera wejete naja gutwira atia
chonto batu tuiga kanyereka inagwi mwene batwire katwinia Kindiki wetu no mwe a lot of peace chonto ituje twina Kindiki a lot of will be done in our county. Enough will be done Kenya East. So Gachagua to go on. Tafadhali batu wa Meru to very peaceful tutiende tendwa na tutiende temanto jatera jate na agenda batu atokwire turetu tam kuruki karwitha na ithukirite seneta Kathuri Murungi ni ikiria kuganwa kurwa na utongeria bwaye kurwa ja kaunti ya Meru arega kumenyera atura kurwa na ekuru kinyachwa ngugie kwendia mpoka kioskini au kwao Southimenti au utwakagura imbio mbetia seneta kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Nayo iri njira ya gucokio guoko kiri mugongo gikundi kia arito kuma cukuru ya Tharaka University ni mubango juthuraniri ni pia Councillors Club cukuru A runguru awerekeria bwa lecturers Peter Onyango na Isaia ni bakinyiti kathetune ka Meru gutetheria anabara batwire mitaene na idio ningi na nguo cia gwikira injega. Ni ripoti yedagara wegona. Hata kwetu watu wengine hapa makomando hawajuangi hata kwao. Na kulingana na Tharaka University vile tumeona leo tuko kaulio na wao wamekuja kwetu kutembelea hapa Meru Town. Sasa tukoona leo wewe ukiwa msasi na uko na mtoto nyumbani, watoto wasikae kama sisi. Tharaka University kile wametufanyia leo, tumekula chakula, wametupia viatu, wametupia magugu na tumeongea na wao na tumefurahia kuongea na watu wamesoma, si kama wale wengine wanatuchukianga vibaya. Kwa hivyo mimi naomba Mungu hiyo shule endelee kubariki, Tharaka University endelee kubariki hiyo shule kabisa. Tuko na club ya pia counseling hapa ili kuweza kueneza upendo na pia kuonyesha the street children of Meru that hawako peke yao. Like tumekuja kama familia, kwa wale ambao hawajui familia zao, tuweze kuwa pamoja, tuweze kusherehekea pamoja. Kili. Kwa hivyo sisi leo kama wana psychology na wana counselors tumekuja hapa kuonyesha upendo na kuonyesha kwamba hawako peke yao. Tuko hapo pia kuwasaidia na pia kueneza ulimwengu pia waweze kujua kwamba wale watu wote wako kwa streets, wale wengi sio kupenda kwao, wale wengi wako na shinda za kiakili, shinda za kinyumbani na shinda za kisaikolojia. Na kwa hivyo tunapoona tusione tu street children, tuone watu wazuri lakini ambao wamekosa amani nyumbani, watu wazuri ambao wamekosa afya ya kiakili, watu wazuri ambao wanatumia miandarati, watu wazuri ambao hawana mahali pa kuishi kule nyumbani. Tukishaona watu wazuri itakuwa vyema sana kuwasaidia na kuona pia kama watu. Hata kwa na riboti ikaithira tukinyithia muthia yua yara tukumurika kuma matureni. Thank you very much na ntumba gututhura na gututhia nyombe nteto iri na igweta kathetune ka Meru. Bita wakabu mutharimi okologo tuthingatira kiri mitandao kina Facebook @Meru TV Kenya, YouTube @Meru TV Kenya. Ingwendere gita rira yohona isharo ngamatha ijiri tukethira tugitonya na mugeni wa narua tugitegera mwerekerajo wa siasa cia Meru na ome ya kaunti ya Meru nya Kenya ngima.